Temanggung. Temanggung. Dan ajeng-ajeng. Ajeng iki. Ajeng ya, Mbak, kan anu. Oh iya. Kalau modele nggih. Oke, kita berangkat. Oke, let's go Pak Jam. Sip. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Oke, kita sampai di spot bambu ya teman-teman, di bawah letter S. Kita akan coba di spot ini. Kita belum pernah ngepotin. Kita hari ini di spot bambu. Oke. Makasih Pak Jam. Monggo nderakan nggih Mas. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, amin amin ya rabbal alamin. Untuk teman yang sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan, amin amin ya rabbal alamin. Mancing lagi teman-teman di Kalimuncul di spot bawah letter S ya. Itu sana letter S nya, kita di bawah sini. Kita di spot bambu teman-teman. Libur sekolah. Oh ya, derek mancing Pak ya. Rameng tinggal mancing wae ya rupake. Oh. Ben ngerti ta? Tak unggahne opo uteng po ijo. Kok ndaldi tok iki. Mas, peto bolu Mas. Uceng bolu. Jebule uceng. Jebule water ijo teman-teman. Alhamdulillah. Anak-anak babon iki meh ngendok. Oke, poin. Dereke pangannya. Oh, kenal, Pak? Hah? Oke, strike. Alhamdulillah. Hirap sana. Ini